Pozdrav ljudi, evo još jedan videoklip. U ovom videoklipu želim da vam pokažem kako da ručno instalirate, odnosno updateujete NVIDIA drivere bez Experience alata. Zašto? Zato što smatram da većini ljudi ove ovdje sve opcije koje vrtim na ekranu nisu zapravo potrebne. Najviše ljudi koristi ovaj alat zbog evo ovdje ove stavke, a to je ažuriranje drivera. Jeste lakše, dakle jedan klik, čak i mislim da je moguće da se to automatski ažurira, ali nema potrebe jer možete to ručno odraditi za nekoliko minuta i ja ću vam to sad upravo pokazati. Ako ipak koristite neke od ovih ovdje opcija, onda ostavite ovaj alat jer svakako ga koristite za to nešto i usput možete ažurirati drivere. Ako imate ovaj alat i više vam ne treba, odete lepo u kontrolnu tablu i uninstalirate Experience, znači samo ovaj alat, nemojte da brišete drivere, nema potrebe. Ok, za ažuriranje drivera ručnim putem, potrebno je prvo da provjerite koju imate karticu, ako slučajno ne znate, ali morate provjeriti i koju trenutnu verziju drivera imate, a to se možete obaviti u NVIDIA Control panelu. Dakle, ovdje imate tako neke opcije za podešavanje grafičke kartice i slike na ekranu. Dakle, ovo nema veze sa Experience softverom, ovo je zaseban softver i svakako dolazi uz drivere koje vi instalirate. Ovdje sad možete provjeriti šta imate sve od opcije za vašu grafičku karticu konkretno. Recimo ovdje je G-Sync i ima monitor koji podržava G-Sync, tako da mogu to da uključim. Ali vas zanima ovdje ova opcija Physics i tu možete provjeriti koje sad imate grafičke kartice, odnosno grafičke procesore, jer možete koristiti i grafičke procesore iz zapravo procesora, glavnog procesora, ali ja sam ovdje izabrao moju grafičku karticu i to je GTX 1050 Ti. Dakle, imam tu grafičku karticu, to je bitno da zapamtim i ovdje kad kliknem na informacije sistema u donjem levom uglu, da provjerim koja je trenutna verzija drivera i to je ovdje ova stavka prva na spisku za ovdje grafičku karticu sa leve strane. Ako imate više grafičkih kartica, onda izaberite ovdje levo koja vas zanima. Dakle, to je 44587. Ja ću ostaviti ovaj panel ovdje i otići ću na Google i prosto kucati NVIDIA drivers. I prvi rezultat će biti vjerovatno zvanični rezultat sa NVIDIA sajta. To otvorite. I sad je ovdje potrebno da izaberete sve što vama treba. Ovdje sam izabrao GeForce, zato što imam GeForce karticu. Serija 10, jer mi je 1050 Ti, kao što smo vidjeli. A ako imate slučajno laptop, dakle grafičku karticu u laptopu, onda izaberite seriju sa nazivom u zagradi Notebooks. Evo vidite ovdje imate za skoro sve serije iza Notebooks. Ja sam izabrao za PC, odnosno ovdje seriju gdje ništa ne piše. Grafička konkretno je 1050 Ti, kao što sam i rekao. Operativni sistem je Windows 10 64-bitni, ali vi možete ovdje izabrati naravno za sistem koji vama treba. Game Ready driver ću izabrati zato što želim da grafičku karticu koristim primarno za igrice. Ako koristite grafičku za obradu videoklipova i slika, onda izaberite Studio driver. Pokazat ću vam sad uskoro koja je razlika. I za jezik izaberem engleski jer nema ništa drugo bliže nama. Kliknem Search i vidimo ovdje da je dostupna nova verzija 4.4.6.14. Ako se dobro sjećam, da, bila 4.4.5.87, dakle postoji ažuriranje i ja mogu to preuzeti. 27.5. je izašlo, ok, to je pre nekoliko dana bilo. Veličina fajla za preuzimanje je ovoliko. Naravno za Windows to sam izabrao i engleski jezik, ok. Evo ovo je ono o čemu sam pričao, dakle Game Ready driver. Konkretno ovu verziju su optimizovali za novu igricu koja izlazi, odnosno izašla u beti, sad ne mogu da se setim koji je trenutni status igrice. Uglavnom Valorant igrica je u pitanju i ovdje možete vidjeti opis šta su tačno uradili da poboljšaju driver za tu igricu. Ako odete na drugu karticu, možete vidjeti koje sve grafičke kartice su dobile ovo ažuriranje. Dakle, imate od Titana, RTX, 1090, 706 serije i ovdje ovo vas ništa ne zanima, to je nešto generalne informacije. Kliknete na download i ovdje sad možete da pročitate, u stvari trebali biste da pročitate ovdje ove uslove, ja sam to pročitao jednom, nije se menjalo skoro, tako da neću ponovo. I ovdje vas evo NVIDIA opet, da kažem, upozorava da nećete instalirati GeForce Experience software, pa vam preporučujem ako želite da se driveri automatski ažuriraju, da instalirate ovaj alat i tako dalje, vi naravno nećete to, nego kliknete samo download. I ovdje vidimo u donjem levom uglu da se preuzima program.
odnosno ovaj driver, i to će trajati neki 2 minuta. Ja ću pauzirati klip čisto da ne čekate da se to završi. Dobro, dakle, preuzeo se driver, evo ga ovde, i ja ću prvo sad zatvoriti ovaj panel koji sam otvorio i pokrenut ću instalaciju prosto dvoklikom na tu ikonicu. Pojavit će se obaveštenje da morate biti administrator da biste pokrenuli instalaciju i vi samo kliknite yes. Evo ga ovde. Ok, ovo gdje će se raspakovati instalacija, kliknite OK i sačekajte da ovo prođe. Dobro, to je to, instalacija se raspakovala i sada kreće provjera kompatibilnosti sa sistemom. Ovo će potrajati možda 20 sekundi. I provjera se je završila. Sad ovdje imamo opciju opet da instaliramo driver i experience zajedno ili samo driver. Vi kliknete u drugu opciju, samo driver, i kliknete ovdje I agree and continue. I ovdje imate Express i Custom. Ja lično preferiram Custom instalaciju zato što mogu izabrati šta želim da se instalira, tako da ću vam pokazati ovaj metod, ali ako kliknete na Express, onda će vam čitav ovaj proces biti još kraći i bukvalno idete samo next i tako dalje. Kada kliknete na Custom, kliknete Next i sad ovdje možete izabrati šta želite da instalirate. Recimo, ovdje sa desne strane vidite koju trenutnu verziju imate i ja nisam instalirao ovaj HD audio driver, zato što prosto ne koristim zvuk iz monitora za slušalice ili tako nešto, ali u suštini čemu vam služi, pa recimo ako imate izlaz za slušalicu u monitoru i jedini način da sprovedete zvuk do monitora jeste preko HDMI kabla, onda HDMI kabel uključite naravno u vašu Nvidia grafičku karticu, onda morate imati ovaj driver kako bi ta grafička kartica mogla da vam, tako da kažem, izbaci taj zvuk kroz kabel u vaš monitor da biste vi mogli da taj zvuk pustite. Ja to ne radim, tako da ću ovu opciju isključiti i naravno ovaj experience driver koji se stalno nameće neću instalirati. Instalirat ću Physics, iako ovdje vidim da je verzija ista. Da, dobro, to neće onda ništa uticati, ali najbitnije vam ovo ovdje i to ne možete ni da odštiklirate zato što nema smisla. I odavde vidite koja će biti nova verzija, koju imate trenutnu verziju i vi samo kliknete Next, ali pre toga ću vam samo još ovu opciju napomenuti. Ako želite čistu instalaciju, odnosno da se trenutni driveri obrišu i da se instaliraju novi, onda ćete izabrati ovu opciju, ali ćete usput i izgubiti, ako ovdje vidite što piše, pošto su sitna slova, sva podešavanja iz onog panela koji sam otvorio na početku. Dakle, ako ste tamo podešavali, ne znam, rezoluciju, boje, G-Sync ili one 3D settings što inače koristite da ubrzate igricu, to ćete sve izgubiti, tako da budite pažljivi, ali ovo je korisna opcija u slučaju da imate neki problema sa driverom i želite da oni prethodni sravnite, instalirate svež nov, ova je opcija za vas. Ja to neću sad raditi, tako da samo kliknem Next, ali ću pauzirati videoklip zato što dešavalo mi se da prekine snimanje kada se ažurira driver, tako da ću vam samo pokazati kako izgleda kad se završi. I instalacija se završila. Ono što se desilo tokom instalacije, to je da se jednom monitor onako ugasio pa uključio. Nemojte da vas to brine, mora da se desi. Dakle, to je jedino što je onako vrijedno pomena i pojavi se uglavnom evo ovaj ekran. Ovdje piše da Experience nije instaliran, driver jeste, HD audio driver nije i Physics Software piše da je novija ili trenutna verzija prisutna. Vidjeli smo da je trenutna verzija prisutna, tako da sve je prošlo ok, kliknete ovdje na Close i to je to. I sad možete, ako želite, otvoriti Control Panel opet, odnosno Nvidia Control Panel. I opet kliknete ovdje na informacija sistema u donjem levom uglu, da provjerite čisto. Tako je, ažurirao se na 446.14 i u suštini to je to, eto. Uspešno ste instalirali, odnosno ažurirali Nvidia driver ručno, nije bilo teško, nekoliko minuta. Kad uđete u rutinu, bukvalno ovo najviše vremena vam oduzme samo preuzimanje tog drivera koji je oko 500 MB, pa sad u zavisnosti koji internet imate, ali meni je to najduži proces u svemu ovome. I naravno sad je ovo malo duže trajalo zato što sam ja snimao i vama to detaljno objašnjavao i pokazivao, ali to inače ide mnogo, mnogo brže. Dakle, ako nemate potrebe za svim onim opcijama koje sam pokazao ovdje, onda možete ručno instalirati drivere, nije teško. Po meni je to bolja opcija, pa sad vi kako hoćete. I to bi bilo to u ovom videoklipu. Subscribe se na kanal, bit će još klipova, pratite blog i pozdrav!